Chung television jana ba magoi da tonwe asai loktai bu jang chuina akhat tinku nai Saturday tong local daily newspaper the Tamenglong Times the Ganfew Mail sakani the People's Chronicle tong kabisumi ta mekoi na kang pain dalong ne National Revolutionary Front Manipur NRFM ri kaw mai kwang lu na ta satwang general strike kai September 21 Saturday jip chungwe tat kai puni general strike suni mai lam Q2 Manipur ri independence nation subam mai khawri India ko merger sukan mai ta nuni ma mai indaw na tat kai kangai mi tong cham hai the Tamenglong Times the Ganfew Mail sakani the People's Chronicle ko kum ilawa mai kum 2021 December ko oting nam Nagaland ko civil gan lu na padaita Indian Army re kaploi laukan mai lam ko sakaloi dana Supreme Court re September 17 2024 nung ladan ti patkan mai ta Naga Student Federation NSF re nuni mo mai latsakan tay The Experiential Learning and Infotainment Center Tamenglong hai asai 21 September 2024 ko hai Main Bazaar Chingkiulong Tamenglong Ward number 5 ko DC Dr. L Angshim re chief guest suna lan pat punite Khau Q SDO Tausem Paul Nangsha ADCT CEO Kasam Thai Faiga Gang Mai Kani School Principal Nun Goi Konglo Wanite Tingpuk Kau Ko Samna Bamni Mai Indian Space Station Bharatiya Antariksh Station BAS-1 Inaugural Module Hai 2028 Ko Nai Punite Tunasai Kuma Mi Project Hai Tan Kang Union Cabinet Re Approve Slopante The Ganfew Mail Kuni Kumni Lobame Directorate of Environment and Climate Change, Government of Manipur Tuang Report Helena Dulanai Friday Longmai None Ko Seng Mai 42.16 degrees Celsius Tangna temperature Kau Liang Mai Timik Sukante Manipur Ko drone re attack suna Mai Pui Akat Tai Galuna Akat Kabyukan Mai case Tai National Investigation Agency NIA re Sindat Kante drone re Impal West Ko attack Sukan Mai Tai September Bu Ko Mai Zeng Ko We Intelligence reports thelai na Manipur tong Sing district ko num mai nun re attack sunung mai tuang na ye tuna ti thai kan the Mailong ko hai security forces re siswai mai patmakhang tan sin thau khau wam the tuna Manipur security advisor Kuldeep Singh re September 20 ko sa indaw kan the The People's Chronicle tuang cham koni kumni lobame lon lenguna sanai tang mai session of United Nations Human Rights Council UNHRC ko United Committee of Manipur tuang Vice President Rina Manipur ko padbamai immigration narco terrorism kani illegal poppy cultivation ta zagut laukhang sakante Chief Minister N. Biren Singh kani IGAR Major General Rafrup Singh kanai Rina Laisram Langamba Singh tuang kapanti kan mai ko katum mai action lalo kan mai khangta Maitai Council More Rina thongku mai indaw kan thai Kuki militants Rina Jeribam ko tai mai ke luang mongbung kau mai nam ko kalon kulon sunai attack suam di he dulanung banjanai ni kwang 10 minute sui PM jangai attack sudat kanai Impal West District ko may ka dengue laina naw na taikante dengue tuang case hai Impal East Impal West ko hai gai puran na ba me asai jam tingnai lam ni thai jam loko asai jam chang mai 32 to 22 degrees Celsius nai mikrina 5:05 AM to 5:14 PM gan ko nai gan gai lumlan seng dui tari puni jimang ko tingpuk ingthan pani asai kang sunatho kabi sumi cham kholo dorete jauna ba me goita tongkute